Emva kwesonto kufihlwe isilo samabandla indlu yobukhosi bakwaZulu namhlanje ibambe umhlangano wokufundwa kwencwadi yefa bese kubhungwa ngozoqokelwa esihlalweni sobukhosi. Lo mhlangano ubuthanyelwe amalungu omndeni wasebukhosini angaphezulu kwama200. Ubukhosi buvumelene ngokuthi angeke amenyezelwe okwamanje ozongena kulesi sikhundla njengoba kusaziliwe. Kuzobamba uNdlunkulu uMntanenkosi uMantfombi weNgwenyama uSobhuza wesibili. Obekweyo angithi abantwana nendlunkulu yokubihlangene lapha bengaphezulu kwama200. Kwakhulunywa mayelana kufundwa iwill yeNgonyama eyayishiyayo la ikhomba khona uMntanenkosi uNdlunkulu uMantfombi ndodakazi inkosi Sobhuza wesibili ukuthi nguye ebhale kwiwill ukuthi uyena othatha isikhundla. Manje ke kusobala ke ukuthi uzophatha isikhundla naye mase iphelile isikhathi sekuzila ngoba kweNdlunkulu abalobokazi omkasile ngoba khona ukuzila komhlaba wonke esishilo ukuthi kusela ngolesihlanu abantu abasebenzi ngoba lokho kuyisifiso sayingonyama kaZulu ukuthi kube njalo. uNdlunkulu uMantfombi walotsholwa yisizwe samaZulu kanti uyindodakazi yeNgwenyama yaseSwatini eseyakhothama uSobhuza wesibili. Umntwana wakaPhindangene umemezele ukuthi encwadini yefa iNgonyama ithe kumele kungazilwa isikhathi eside nokusho ukuthi ke kusukela ngoLwesihlanu abantu sebengaqala babuyele emasimini kanye nasemsebenzini yabo yansuku zonke.